na enra ade ba kwa ye me fe ewo ensemtwefo nhyiemu ekoso galamsey sensem ya no so ye won se wo hwe ministries a esiaye edi sankobo no me hu revocation a eba excavators dodo a yesizia wutumu se all the infant say authorities and institutions are related and stakeholders. Yes, galamsey semi form hono. They were all together. Unlike no no party your boss so chire wono. The American the san say o hye yera Emmanuel Amakofibua awo no efri Lands and Natural Resources Ministry yera Mutala Mohammed wono free Ministry of Environment and na EPA Environmental Protection Authority wo so continue me ensan na kambo mu yes, I'm some truth for fe. A chair will say, Omuna, they are in sync with each other. Omo Ebeye Jumano in Omudi as a croye. Eba Abaye Jumana, weighing kwa canway, no china weighing kwa Jan Monko canway, na adiabeti EP and Sonko can just Omuna, Jumano Moyano will be a Janefa. A to say, others not coming in an agent say a CJ, a bebwayen. But as to Ushe, a revocation of licenses are. Abandada no issue ye enra wo share the data na available na bi wo hono ma 13 17 20 ni na December mo eno omo issue sa licenses e bi won ma in a day licenses omo tumi issue no e bi won ma be se num in a day e bi won ma be se 9 in a day eni ade na se oma sanso aka se obi a oma revoke one license no betumi a reapply and so betumi appeal abekire die ntia o sefata almost due processes one from into who ni say sad due processes aye ka ho asemi wo fam nyina na wo saka won krata bebia nsi wo kwan eso de ho ama ne beba na wo share daily graphic the bucket ani ma say CJ omo ba ma ne se working committees mienu ena eye adwuma ema eni wo mo ebesi sagina ye no ba ko no committee on illegal activities no in forest reserves and water bodies ena the other one no ministerial advisory group on illegal mining wo mo no mo ye sadwuma ekwawi achi no na ehun behia se wo mo ebetwe ebiasan excavators bebradu sia ena ye kasayin omo season excavators bebradusia na last year usha excavators omo chese omo kraba o mayimu CJ enye numbers ketwa eye ne nyina de be yi akwan 60 amna ye ka excavator ba ko pese si ho se ya yes enye fidie ketwa o dabi ena enye sika ketwa nso enti nipa wono nya wosa ye beka se finance na o anase fans on de be kwa kokra kofa excavator ba se nyon na kwa chiro kwa ya adwuma no dabi dio no be kwa kraba no enyon na ko buso kwa forest kwa ya adwuma no enti so kwa na kwa chi de ono wase ho na ze adwuma no onye hwe na we are hoping say excavators yo machi ye rabo a ema ye hunu se de ne de beye ye beton ye beye ne de anaba bia de ye besi wo mama nso atabro no a sanity eto ma ye hunu ye sizi aduosia yate way forward no ye de excavators ye de beye dan ye beton ye de sika na kwa ye reclamation na say ye be just wonum na apro obuma ye hunu no ochina bi no obi anfa kyan kwankwa yi anfa ma obi anko galam said the usa small scale miners ne tiase de nti omo na ye target wo de omo ntiase kra omo ntiase but no say na Ashanti region small scale miners association wo honum no mo so madwala say empanyifo task force bi a omo eye adwuma na sa task force no according to small scale miners no omo kwa no mo statistika yes obi tumi charge 2 billion as for 2 billion but because ono wabre enenei omo braso intino oba na sasika no wan fa ma no a yasem small scale miners a wasantiment mu association na kandi fo no boa ahwene me boa CJ task force na so mo koye adwuma no kwa say omo ankasa o say nipa bonfo bi na akwa framu o say te say omo kwa na omo charge miners no say fasika bra na enye ne di na she haye wodwuma CJ wenye de dika yan sase mo yati bi ya safo ekra operation Vanguard na operation 11 ne ade ya na omo ekoyi yenya reporter ba betre say ye say ebinom ekwa extortion ene gold ne ye je 11 ne ye je ne ma protection bebre na abna say ye de sasu ni ben ye kasa ye de sasu ni ben na ye de ko tia galamse ya enko enya adwuma
Sijemfa enti Democrat yi abo amane wo ha obi bia ne sa eka ne license after say to aba no ewie December 7 no sa license no wadaroma enye adwuma empanyifo atwea san nti sorry apply anase kwa appeal ko na ekobọ akire na make you case na fe wo so nye hwehwemu emfa eye wo license na wo de bekọ ne ho na no achi so no CJ won say wo hwe ha ya enra ye bo so kakra ma daily graphic e dia ba wo kada operations no na Ministry of Transport o ma power bedwako 13 member committee ya o mokoye adwuma o mo de na wotwe miensa na eye adwuma no o mo stakeholders ekokasa na stakeholders no de ho amane aba abekye say yesusu say airline ne de mo sesa ebeboa nemo no niam ba ko mienu miensa we mu ye ne sia nka ebeboa ne we obia fa na dwenkyere emra ite no ene beye nyina so ne de omo de beye adwuma no ama sese okada yetumi commercialize e wo Ghana ha se ya obetumi e de ayete se trotro ne ya eye adwuma yenyi ntumu kra no eye adwuma ye gitumu a na fa omenya hoto no e de ayo madwuma enkofo ha obia ema eda ha ya bomu amane amao na daybreak the bokata na me de eto aso se okwa asante mantemu a won se mantem no mo eye hwehwemu de enam so ema MPP edi ntwa tisa na eno na ni nyina ekọ na wieye no amanebo no kire se MPP party fo ni bi ensusuemu no wose ewura oseche mensa bonsu wo mo ebo ne sen o mo suspend no na enema bi kokọ so amususu se amwa party no kra obeka ya yero se chemensabo so ekọ insha enana kojo janto ekodi nkobo okroimu nsem edwumadi so CJ odi chemu bebre no na aba ne susuemu no eye nema bi a amwa wosesa wode toto se de entoabokọye 2016 Breno eno de to 2024 ya etwam ya de no a CJ na enkoye na bibia di adanse se MPP ebedi ntwo san se afuto a oma otekokoso edima MPP no ase oma mfa nya adwuma abana ma membisa MPP mpanimfo se aye nokre na wo mpe se wo beti ana so ye de ania wo mpe nokre ana no kren why na ka no kren because en semwa panichi mensa bonsu ekokan yi minim emu de okan ya ebia beka so enye nokre ana so these are the realities facing the party. Yeah, it's as a political party. Munya butena fe mutrase ehwe kwaya mbefa so na after sa intro the terrible defeat, abysmal performance amu putting up in 2024. Mbe na fe masa rebuild the party no. Na fe obi obeka se bia na mpo ye de mo ka age no. Meanwhile, he was chairman for the manifesto committee of your party. Basa report so chese niema bia oyeye no and said that more party no no as the as chairman to the report ni mu ankasa ne de wo said abokrata yi anka ho asem na eno so no mo chese enipa ko bi so a efrese yen suspended no eye wo mo a obeka so mo the faction of Kane member of parliament era Kennedy ohine Japan asa na chifo ni bi no ensusuemu no ero seche mensa bonso amwa party no ewo kwan bi so eno ewo ha edanche so a ebi mo so kire se Kennedy ohine Japan ya ne fefo bi na chifo bi susu se ero seche mensa amwa no no anso ka ho bi dimwa kotene pa na MPP edi entwo nti CJ da bokata the report no abeto se ya wo mache de enti ane sem bi okeka ya da pa wo MPP mo ne de ya kowi echi na eno na NDC for the campaign no ni nyina maka ho asem na COPT wa adodankwa me mami babia wo bia metia o COPT wa adodankwa wo yo ba meka se wa ni eden na usasu di madie media CJ unse no na me ne yewra samona na pia edi nkomo concern say appointment di kan ba ya ne yekoye no director general research and planning na wo che say nenne ya ye kan say IGP ni honom a obi a wo beka say wa fa rank mu aduru so honom eye COP ya tiwa adodan kwa Mrs. Inti ma me no se badwuma ene experience e wo police adwuma ko ni mu a
owo bi pa emfa ho ne de asi atwam emfa ho ne de wo susue mu no de wo de ye emfa se wo de ye na manyose ma na set sen oguso wo service ni ma wo ye adwuma na sije no a list beto odwa ye hu se ye mamida number 1 afede behwe just say enkrofo kasa ye na de na abaden ti na eguso amanopa yi position ni ade ebi susue mu de enka chesa aban sesa ye no ano obi ono akọ ne training eye na adwuma esom Ghana police service mu no e wo so nipa ne pam no mane ko tena fie but yera na na pia no wacha security analyst no wo se nya sa e na nyoma eye adwuma na enra listen ba bonten anche bia na CJ yesa hunu se reassignment 80 enema akoso IGP yira yonu edi elesne beto abonti ni mu anche bia ene yesa hu say debi backlash ne ba dede ne bakasa ne ba no ano ene yeti se fe de yesi mami onko interior ministry na onko technical advisor enti dibia na ye de edi kan ma no as director general research and planning no ye yi no afi ho eso onko interior ministry honom na onko enko technical advisor ema minister no ewo bambo ensimu enti eno ene ba bia babedru but in all no COPT wa moni adwuma me de wo si na Richard Jakpa ya national security no a o makobo se mo kan Bank of Ghana governor ba me de Richard me nim se adwuma wo ye but Richard bibia ni a me de ya na ade ba ko no se CJ se bibia ye no se enamomra kwan so a sije media yen fanya adwuma isanse nyina ye wo ha ye pefan ne pepepe ye abaya oteso ne de wotwam akonyina ye pefan ye no but bibi e koso a mebi atwam a na enye no sije yen san en repeat ade a obi ye no emri bi atwam a antwa ye a wo kasa ye ebo ho derobo ho amane se enye condemn ye no you don't repeat that same mistake and ne aye hunu ano no we shouldn't be doing these things abna de mame na na wo bia wa be equalization se ebri bi atwam wo ye bi te den so ye efia hinie sije yesre wo mo abna yo opokwa hwene mame endase